ayilula lento efana ngisho Mthiya ngilana ngithunywe umndeni waka Sihlophe ukuthi ngazise umlaleli ukuthi uIrvin Sihlophe ushile emhlabeni izolo ebusuku besazi la ngaphakathi ukuthi ubesesibhedlela egula uIrvin ubeshawe stroke wagcina sesibhedlela eDington lokuhamba siyombona kungathi uyalulama bese sinethemba impela ngicina umbona ngolesithathu ngicabanga ukuthi yabe kulesithathu ubekhuluma nje sahlala naye sahleka naye kodwa ngathi simphindile izolo kwase konakala kakhulu kwase ebizelwe ekhaya so umndeni woKhozi FM sifisa ukudlulisa umyalezo ukuthi dudu kumndeni wakaSihlophe sithi dudu kubalaleli bonke bebemthanda Irvin bethanda kakhulu la emsakazweni singoza kwethu bakhe besebenza kahle naye Irvin kakhulu akekho umuntu engengamuzwe ekhuluma kabi ngoIrvin umuntu nje ebekusebenzela naye umuntu oyinikele kuKhozi FM elithanda uKhozi ayikho into bengayenzi ubeka sports eba education ama documentaries besenzela kwesinye isikhathi enze nje ngoba kuvela enhlizweni yakhe bengasiyena umuntu lokho ebalutha akusiyona umsebenzi wami loyo ubekwazi nje ukuthi asize la ekushoda khona isikhala sakho sozwe kakhulu sizosizwa kakhulu isikhala sakho Irvin njengomuntu obeyinikele kakhulu ukuthi uKhozi FM luphumelele sibhlungu kakhulu ngalento yenzakalele kodwa ke intando kaNkulunkulu ayibuzo fanele samukele lokho kwenzakene sibumbane njengethimba loKhozi FM siqinisane nokuthi sikwazi ukuthi siqhubeke nomsebenzi efanele siwenze imininingwane yonke izophuma bengikhuluma na umndeni manje kuseni kodwa izinto meziloku zihamba zihleleka so lokusimazisa umlaleli ukuthi kwenzekalani okwamanje ukuthi nje dudu and ukuthi wonke umuntu ezwe ngathi la kuKhozi FM besingeke sithule nendaba esazi ukuthi thinta abantu abaningi kangaka sizohle simthanda simkhumbula njalo Irvin bekuyilokho bengithi angidlulise kumlaleli Mthiya ngiyabonga.